Kalugurang mababata ng kasalpandayanan na bumilabas sa nayaman Domingo minta pamiging Hong Kong. Nung ako piling muntaging Hong Kong, pumunta ka rin uling ay kayabalang lugar. Alam kayami at biyasang mag-inchik. Pero uling kayami kay Yudu, 14 years sa Hong Kong, at biyasya naman magsalitang Chinese. May sikat gulo. Uli nung alam kayami, mubaling gawan mo, malilig ka, at mo puntalan ang uri mong puntalan. Ibugas ka rin taong ini, may ganap yaking metong lugar. Ayaw sandang Cesarea de Felipe. In Cesarea de Felipe, metong yung teritoryo outside of Israel. Metong yung lugar na rin pagano. Pugad na rin taong mamino king Emperador Cesar. Ding taong kini ito kalahi, ito ka religion, at ito ka partido king politika. It is a very unfamiliar place. Karening alagad, karening apostol na ninggin. At balang tao in a very unfamiliar place, kabisu-bisu. Masakit magsalita, karen tao ay makakilala, mo ka-religion, mo ka-partido, king politika, o na pamasibas ng dakaw, o kaya naman pangalupal man dakaw ay tabi dakaw. Lalo na naman masabi, laban king karelang pamuntok, laban king karelang religion, laban king karelang Diyos-Diyosan o ninumang Panginoon. Kaya lugar hindi karino kitnangan ng Gino, agbang king sasabyan na rin tao, ninumano inganak ng tao. At this point in time, buri na nga ba ng Jesus? Buri nang ipasyag ng kasalpantayanan da in a very unfamiliar place, surrounded by unfamiliar people whose loyalty belongs to Caesar, not to the God of Israel. At sabi na rin kaya sabi na po rin, aliwa, ikay Juan Bautista, o kaya naman, ikay Elias, o kaya naman, ikay Jeremias, o metong ka rin propeta. Alam dino, king sasabyan na rin tao. Because public opinion is never the norm of our faith. In kasalpantayan ng tao, makabateya, kinanong sasabyan na rin tao. But most of all, nung naring sasabyan ng Pedro, nung naring tuturunan ng Santa Iglesia, in kasalpantayan ng tao ang Kristo, makabateya, manalumpakan niya, king kasalpantayanan ng Pedro. At kitang malalaw, ang pamangilala tamo king banal, akasulatan, king Gino, at karingkeratamong karanasan, ning lugod ning Diyos. Kinanong magkisasabyan na rin halimang tao, ring halimang sekta, ing kasalpantayanan ng tao. Manalumpakan niya king kasalpantayanan ng Pedro, at nung lugar ni Pedro, karini Santa Iglesia, at tinatag na ning Gino. Not on anyone else, not on anybody else. Nung lugar ni Pedro, at suya ka rin Santa Iglesia, at tinatag ning ginotamo na sa Kristo. Maalala magpapangilala king Gino, kinbana na kasulatan, madiber king Gino, karin ka ng minago, agiwa na king Biatam. Our personal experience with the Lord, our knowledge with the Lord in the Scriptures, our love for Jesus, king kiratamong kasuyuan kaya. My dear brothers and sisters, namanay ka na ganang gagawan na rin takalatao. Namanay ka na ganang sasabyan na rin takalatao. Dapat tamong paniwalan at tukyan. Nabulis sabihin gagawan na totoo. Nabulis sabihin gagawan na dapat tamong tukyan. Public opinion is sometimes misleading.
And we have to test the truth of public opinion in the light of our personal experience with that person, in the light of the Holy Scriptures, in the light of the magisterium and the tradition of the Church. Nung namin tuturuning Santa Iglesia, we are one Holy Catholic and Apostolic Church. One, we have one shepherd, we have one faith. Banal, dakal ka na banal kinbatwa. Catholic Universal and Apostolic. Manalugpakan yung kasalpantayanan tamo. King kasalpantayanan na rin Apostoles. At tinubod na ng Ginoo. King mabinigaya to baptize all men in the name of the Holy Trinity. To teach them all that the Lord has commanded them. Gawa na malagad ng sablang tao. My dear brothers and sisters, manaling ito karelo ulit na lantin in public opinion. Nino ako para kaya kayo? And this is a more personal question. Yan naman yung putang na ng kinukikatamo personally. Nino ako para kaya ka? Adwa na ng kinukikatamo itang mas malalam, mas personal ang pamangilala kaya. Numisan, mamamutang tamo tungkol king meto nga tao, karenga 5 tao. That is sometimes misleading. Numisan yung sabihan na rin nga tungkol king meto nga tao, king meto nga pari, nung minsan, makasirang loob o kaya naman eto to. It can be very misleading. Aliway kang kakilala me. Balo may ugali at ikayong piyabe at ikayong banding. Karanasan mo yung kayang lugod. Kaya bebe. Ikit mo yung kayang performance, yung kayang kasuyuan, yung kayang katapatan, yung kayang panugali. Aliway kang personal na pamangilala kesa kayang pamamutang at kinulanan sa sabihan na rin aliwang tao. At sana yung pamangilala tamo kinmetong at metong, makabatay kung nung naris sinabi na. Uli nung sinabi na iba't siyang kontrabida, sigurado ko negative yan. Pero nung sinabi na tungkol niya kayong kakampi mo, sigurado umayang yan. Pero yung pamangilala tamo yung makabatay nung narin sasabihan na rin tao. Nung narin karanasan mo kaya. Nung mga nanong may makilala, nung mga nanong maranasan ng kanyang galaka, nung mga nanong asilip ng kanyang panugali, o ito yung patayan na liwetang nung naming sasabyan. For all you know, kung yung public opinion, iba't saka rin opposition, it is always negative. Pero nung iba't saka rin kakampi, it is always positive. Pero ilalako namin naging Santa Iglesia. My dear brothers and sisters, sometimes unfamiliar situation comes into our life. Masaguling tutuki Ginoo in the familiar events of life. Putang masana yan mas lagi naldo, manya manigsisimba. We feel so good. Putang masana yan mas lagi naldo. O namang minuran at di nakamampayo, makasimba nakaman. Ya dapat rin o siya sisimbata mumutang mas lagi ngaldo sana niyang bodang mura and the sun is behind nimbus clouds akwata mo bang sisimba at manatilang maslag ing kasalpantayanan ta ulit na nga liwa masada na lupa potang masana niya mas lagi ngaldo pero malulam na lupa potang malulam yung panahon niya dapat. We should create our weathers in life. Alitang the way we control our moods and dispositions in life. That is being proactive. My dear brothers and sisters, masagulin po ito giginupot ang masantingin bukol. Potang masantingin cash flow at kulay ng negosyo mo tao. Potang mayari na kayo pamagaral din anak mo. Potang tahimik kayong miyutos ng asawa mo. Potang alang problema kibdiem mo. Potang alang kasakita pa ng daman. Potang normal naman, di kaya ang blood chem. Potang masantingin pa, miyutos yun kayo ikakaluburan. Mas hagunin tutukiking din. In the familia, in the happy moments, in the joyful and glorious events of life. Pero tanda ng tao yung tunay lugod
masusubok yan in the unfamiliar events of life. Ano mong minamoyo ko rin kasama mo? That is very unfamiliar. Ano mga balo in asawa mo? Atin niya palang anak kingalimang babae. Atin palang illegal wife. Nanunggawan mo? Ano mong pepa blood check-up ba? Ang pong executive check-up linto king MRI o king kerang CT scan at kang tumor king kerang colon stage number 3 in cancer. Siguro para tayo mga tulala of all people sisimbakal tulad pag ikapay median cancer king kerang large intestine stage 3 ako stage 4. Ano mga luway kang may piling presidente na ng grupo yun, manalima ka timpla, king kasayuan mo. Ano mga kaliwan din, inabing lagyo mo, king listahan na rin mamasa o mag-serve. Magtampo ka, kihuli na mo, akaliwan din inabing lagyo mo. Punta ka lang na nakasinin ba, mag-maintain asawa mo na ako. Punta ka lang migmalun ka, nga mong ginawa mo na berik na nuling kimwana ng asawa. Punta ka lang pa masakitan may lubi nga kong gino nung meeting anak mo may lumod siya knock on wood. My dear brothers and sisters, ano mga anak mo tirumik man niya masali sa disiplina namin. Punta kayo pa payaws na kanyang principal o teacher na manakoya pa ng gamit kareng kaklase na. Very unfamiliar events. Ano mo may pati kayo yung best friend mo? Very unfamiliar event. Ano mga bala mo yung girlfriend at inyang kaliwang lalaki at inyang kaliwang maglolo kaya tuwaya boyfriend at luya boyfriend. Very unfamiliar event. Kaya unfamiliar events, masusubok kayong kasalpantayanan ka. Alam ba ng Sister Saling and Brother Benny? Brother Benny ito ngayon disigan ng mga parokya. Imang Saling ito ngayon CWL. Bigis karson na rin anak na king Pangasinan. Inulil din may lumuding anak na bangkay. Nanang reaction ng mga Saling ang boy Brother Benny. With faith in their hearts, binyanin kaya kami ni Anggil, kinwani, amo, isunduming kasuyuan king Anggil. Sana nakatama yung pasyaring na naman kapagsubukan king Vietnam. Because it is in the unfamiliar events of life that we can proclaim our faith and glorify God. King kiratamong tetagan, king kayang kasuyuan kayo. Isang Pedro din na naging very unfamiliar events kanya inyang atsuya king Rome. Higit na ng mga nanod ng musika ng papatending Kristiyano ka rin Rome, karing king Rome, papakandong Leo. Si sila bandong mabiyang ka rin tanaman, tugtugan ng gasolina, at sila bandang. O kaya naman igarang ng mabiyang ka rin parilyang mga rabol, pakandong Leo saksakan dala, tabtaban do bata. Very unfamiliar events. Masagulin mo maging katoliko ing kandama, uling aros katoliko tamunan. Alam persecution. Pero kahit ang minunang panahon din sa crime to be a Christian, to profess your faith, would be your death. Kita mo ba din ng challenges na ng minunang Christian? Medwagi Pedro, minuli ang Jerusalem at nang pauli ang Jerusalem as sa lumong naingin. Mamusan niyang krus. And we have the famous question of Peter to the Lord, Wo vadis Domine? Kinono ka muna? At nananing ginawang Pedro, magbalik ko Roma to be crucified the second time. May maritin timpaling kaladway San Pedro, may pakarini niya may balik ang Roma, inabaya na rin Christian, may suko niya. Timawa na rin ang iyong sukunan ng ganaking petedeng makabalingtad king krus. Peter stood the test of faith in the most unfamiliar events of life. Kinasal na bonggang-bongga
Kinasal ka na regalo na kalataw, masan tingin tao. E mubalo ng lugar na nagdala ng kapalaran. Sana for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, until death do us part. Panalakaran mo. Ingtang mo. Itamo sana panalakaran tao yung pangakatolik mo tao. At ipalto tao, ingtingkat ng kasalpantayanan tao. Kitang pamanalakaran, pamangilalaking gino, at pamanatiling tapat kaya. Sumangit din nakala problema kapag subukan at daratang king biyata.